Mizoram Journal chung kuate in zawai in chibai vek ule tun trum chu covid hripui leng kara mi in phal pakhatin coronavirus rik enna khol sarkar hnaina apek khel hlo takhi kan lu chil don ani covid-19 pandemic sikhan we finna takme Mizoram min wai mek lain puizodin tluanga MLA in a MLA fund manga nikum sang ni som ni jun thla dai tua lunglei civil hospital tana mantur RT-PCR a leitun tlenga man tangkai lo da trol mai ani thu hian chimbial mi puite rilru atina takzet lina lang he khol tangkai le coronavirus kai mu chuana tur khol thataki lunglei le a chevel mi puiten tangkai takan man theina turin sarkar tanpuinan mi then katin ve bur an khon meka hetiangi thil om dan ani mek lai le chimlam tana RT-PCR khol mamona asan viau lain juni ni lai nia sarkar thu chua chu adang dai thung mai Mizoram sarkar INPR thu chua hi angai thapot teng o Director Hospital and Medical Education Health and Family Welfare Department Dr. Tilal mangai chuan voin chun khan lunglei ron thlangin lunglei civil hospital at trauma center sakmek RT-PCR laboratory bo saina muntur Health and Family Welfare Department quarter sakmek te a en fia baka COVID-19 sileng darzel chungchanga lunglei district Health and Family Welfare Department na thok tu te malak mek dan le mamo an nei te aron en fia puyani Director hi Dr. Gracie Laldin Moi Assistant Professor Microbiology Department ZMC in Rontroi Omin lunglea CMO Dr. LC Liana Medical Superintendent Dr. SR Ngurcham Liana le Health and Family Welfare na thok tu dang ten an lo dong song ani lunglei civil hospital a inspection te nei zo ani nuwa sub headquarter YMA conference hall veng lai lunglea sub headquarter YMA lunglei hruai tu tele media mi tenen thut khom na hun man le ni he huna hian MJA lunglei president pu Aislal Than Sang ale media mi dangte sub headquarter YMA lunglei president pu Lalro Tluang ale atho puite an telani Director Hospital and Medical Education Health and Family Welfare Department Dr. Tilal mangai chuan lunglei chu Mizoram Chimlam district dangte tan po mun poimo le mun tha ani wangin het lama masona rural sang health infrastructure lama ti mason chu Health and Family Welfare Department in angai poimo tak zeta trauma center sakmek ani banga khol poimo tak te bun chaumek ani ti changtun zel konga department po in theitop a chua chun zom zel don ani ati kalkhom te zona changin RT-PCR khol dana tur mun him tangkai taka man theina tur laboratory block siam tumin malak mek ani he laboratory block hi civil hospital lunglei compound chunga da turin ruang manna siam ania cheng vai bel chasari point pariat manhu detail project report DPR po siamin NEC a thelu to ani nge ni he DPR hi NEC a zuin sanction mu thuai be se ani DPR a hian laboratory building baka man ruwa chi sang mamo tur po atel ngal ani ati he laboratory block hi peifel ani huna Puzodin tluanga MLA in RT-PCR khola rodnei chu laboratory alak lua man tumani thu asoyani heng zong hi apuitlin ma chu thunat khuatro khol dang atul chuan pakhat ai tam sarkarin leibel turin ma alamek ani ati lunglei hemi baka hian Fin India le NGO le company dangte po dormek ni in corporate social responsibility CSR kaltanga thunat khol le mambo dangte anon pek the an bei sei thu soibok Director Hospital and Medical Education Health and Family Welfare Department Dr. Tilal mangai hian hemini tlai la lak hian aizol panin lunglei achua san de ngal ani Dr. Tilal mangai thu soi chung atang le
INPR thu chu atanga alan dan hi chuan lunglei civil hospital a RT-PCR dahna tur hi adahna tur fan NEC a dil mek chawal ania chu pawh chu la sa chople tur ania tuna mamo ani to lain hun ala du reidon hle tina ania tuna hripui len chung hian Mizoram sarkarin akalpui dan hmang hi chuan he RT-PCR hi man abei sei omlo hle ni in alang ani RT-PCR khawl lunglei civil hospital a bun chung changah hian Dr. Lal Lian chunga Congress Party spokesperson chuan hetiang hian a sawi thung Congress sarkar lian tha khan Falcon Referral Hospital din thar le in omlo ata medical college maimar adina damdoi lam zirna insang atana ruang man ani angin khawl thatak tak tam tham tak ada zuya khovel huwa po bungrot tha angain athuama cheng tam tak sengin oxygen plant a siam boka district hospital a oxygen plant zong zong te hi NEDP suma leivek ani nge nge heng te COVID-19 veite enkol na kwanga po an tangkai zui hle ani ti hretu te chu Mizoram mipui kan ni a mei ni som poria sang ni som ni pakata ICMR Indian Council of Medical Research talan dan chuan Mizoram hian RT-PCR manga COVID-19 test na laboratory pakata nei meka RT-PCR kholi ZMC a pali oma mase laboratory pakata anda veka wangin wan duai thila thok tu ten COVID-19 hri anu kai pal ani chuan ZMC lab hi khar zeu zeu angai thin ani hi hei hian sample test na turna sa takin ati khotlai thin ani ZMC lab RT-PCR khol pali te man vek nilowa soipo om khol pali dana torin laboratory so azau thatok lo po ani thei tuna RT-PCR khol manga COVID-19 sample test na mun pui anti ZMC laboratory anti hi ZMC Bulati District TB Center DTC building ami so ania COVID-19 len tira tangin DTC building a son an lai kul chara TB feiten building pata COVID-19 silen tira tangin an da howa District TB Center building a anin kul tatawangin TB umbo turam halak na ina tual hle to ti po isyang u nikum sang ni som ni ju ni som ni paruka chimlam mi puite tana MLA Zodin tuangan lunglei civil hospital da tura pek donate po kum khat don an da mai maya sarkarin man thei tura bun install protein order chwa zeu ma se mu thayam halak na om chuang lo COVID-19 cn na rin tlak berzing ami RT-PCR hi lunglei mi pui tan chau ani lowa chimlam mi pui te tana tangkai thei tak turania COVID-19 sipui len lo nuwa po natna dang chui nan tangkai taka man thei zel tur khol ani chu ti khopa khol thale tangkai ani zia hria in lunglei sap phet quarter YMA po in install ani thuai theina turin mei ni somni pariat sang ni somni pakhat khan Health Minister nena zekin nge nan thelu thialani Chrisela hi party mitat hlir lova mipuinol puiham thanna ani zok da poimo atu zia hria in lunglei MNYF sub headquarter president puin kandin mun en hian lunglei hian RT-PCR call hi amamo takzet toina lang pu zodin tluangan khol ba ka tule momo dangpo aron pe kang hian kan ruling lam MLA te hian khol hi arang lama man adi theinana ma an la ka ngai tak zetani COVID-19 sipui ne turian I tangwal potangu hrile nuwa politics a chuang kan la in bele jok don dia ati hi amoi khop mai sipui ron len tran tira COVID-19 test na tana district TB center TB lab BSL3 an bo sai kha kum khat don an man nuwa kumin sang ni somni pakhat mas thla tangin building ngai tho DTB center building chhong chung bera ICMR sumpekin COVID-19 test na BSL2 an siama party pakhatin laboratory building sanpandei ngai anga an thu chwa Mizo National Front sub headquarter lunglei press release number somli 2021 ni somni pariat mei sang ni somni pakhata an talan khan belchiana dolo le kan sarkar hi an tun sipui len lain thil danga tendera chhuathaya party mi te tan contract asem thei bok
heng aya poimo hripui do kawngah hian ke a chhep buang deuha RT-PCR khawl dana tura pawh har sana thu hlir a sawi mai enge a awm zia khawl buna har sat thu hlir an naute an the dar tir mek laiin community spread din hmun kan thleng ta chu ania khi nga an sum sen ai khian RT-PCR khawl buna tur mipui momo masa hi buaipui thei lovem ni Mizoram sarkar hian tum tang tak ni se thlasawng pali chung khan milok hre thiam to Mizoram sarkar hian tum tak ni se thlasawng pali chung khan building sa chawp po in lunglei ah hian BSL2 laboratory adin thiang mei ni somni pakhat sang ni somnia Nagaland chief minister in Naga Hospital Authority Kohima a BSL3 laboratory a honpo kha ni som thum pahnih chunga siam zo vek ani Dr. Lallian chunga chuan ati kan hriat theuh angin Pujodin tlung a ralte MLA Congress Party a hruai tu chuan he khawl hi a pia ni kum zun thla DC office in andonga hospital a anda pia hospital in kol ngam lovin DC office an pelet dia medical thiam lo po ni lo DC office chuan an kol tangat ngata kum khat dona bun tur an tia an bun chung lawa ve bur khon pol anoma a bun thei lo an ti hnu loka bun turam hmalak ani an ti lia khawl riang vai tak chu avani em pek le don mi in eiru mangin sarkar a rok ngat pe ni chuan tuk vera vom lu po ni se min vom le top nan po mang se puisa ema chung ko momo ani mio chuan kan lamak hlom mai the khol pe tu hi politician ani miowa ama ba ka an party tangma hai ranin a pe po ani theye eng tiang po in pro che Sri Lanka ra lunglei khopui momo ani miowa health minister mai win khol hi black po lei tura wan thu atlang au pui lai hian lom thu pon loi deuh soya tra nui deuh po man tang kai thau tu mai om tak adong tu chapo bok ti zong kan hlo zo ani bere a petu ain adong tu demna alian ma to ti hi kan sarkar hian hre thiam tak mo expat te aya expat mai phi fai tumna alo ni reng ta po ang ni kum dai to khan sarkar chuan Sunday po soilowin expat team health department repans PUC atangin mi atir phaya lunglei civil hospital building a room ruak pathum chu laboratory siamnan arin tlak thu an soizuya expat te hi mi puilam chuan kan ring mak ni na lang atir tu sarkar zo khian a ring le ta lo nge ni thu dang a om ta seka nikum September thla khan lunglei HPC vice chairman lom oma to chong howin civil hospital OPD building nunglama laboratory buat saina tur arem chang em ti thu an ena arem chan em thu an tlang au pui lia huna kal zela a hau tak ran expat ten room ruak arem chan thu an soi mol lain ICMR approved lab building angai ziate laboratory an thok tu mi soma ken tel zialte test naman ruate nen chuan kumtin nuai zani somthum pali ai tlem lo sen ralangai don thu te an hu phur tong kam takin an thu soi kan rachun zom zela tuna he khol bun nan hian Asia vaibel chasari vel thil mek ani thu alo thang lea ni sari mei zir tom nia doctor thang the thu soi laboratory le blood bank te dol zowa thuam thana tur khor sari ruaman ani thu le sang ni som ni pani kum top lama bur tran man be se ani thu soi hi he laboratory tana Asia thu thlen hi ani ngai chuan ala rei ngat don mange expat ten building omsa hi a thato ke tia comment an nei laia building thar hlak angai tia party lam PR alo lang le thini mani expat team tir chhuate ai expat jok party a khalo imphum do cheu ani ma na thu chuatam rin tur ber po share lo thu chu om rang boka mei thlathi khan hospital and medical education director chuan lunglei civil hospital medical superintendent hena lekha thonin RT-PCR khawl an don chu man thei tura ruaman turin a hriatira health minister po zonat JB in bepom ngalin a theianga khawl bun turin kan tingota ma se medical superintendent thuani lo wangin directorate atangin hriatina kan chhuatir ani ati vengot boka
mà se enge sia lawin are le vungvunga laboratory din nan suma hau tak zia ari mol bok nen lunglei lam beidong chuan RT-PCR for lunglei pol dinin ve bur an khonta a bank account le GPay manga tholom thona tur an tlang zar zui ta a mei ni somni panga a YMA sub headquarter lunglei chuan chief minister hna thun huai ro strong tak mai le kha an thuna RT-PCR bun turin an ngen le a mei ni somni pariat khan MNA sub headquarter chuan thu chua siamin khol petu puzo din tuanga hian ICMR pompui angai wangin laboratory sanpa angaya lunglei ma angai tak tak ani chuan ICMR pompui laboratory saturin an tia sarkarin lunglei angai sakle an ti bok anni po hi expert team ai expert an ni mai thei a khol tum sakpa ka laboratory building ne nama opposition MLA sak ngaya ruling ber an hmu hi awan duai tla ngot mai ruling MLA pasari lai omna thu chua chuan anoi phiana YMA nen an tum a in person hle ti alang bok director thu chua install tura tina chu director vekin jun hi ni khan he order hi khol hi chethei ani wangin nakena bun huna alo chia lo nana endik tura tina ani lam hoi soilia a petu pek danin a zirlo wangin man thei ani lo thu a soile ta thunga he thu a soinu hian boruak a ripata zan lam chanchin thara meu chuan khol chu bun tum ani thu kan ngai thale mana tu emo hi chu tu bo le do lung in kara len ti ran ni thu su zung khola an mang ti alang reng lung lei mi pui te u kut beng to su install tur tia order murwala lom nat chu ve bur khonin azuya a hau tak zia le a ken tel tam zia bak a pek danin a zira ngai thu soinua bun don lo thu le NEC lam ha ngai thu ta lan ania chumi nu loka bun tu mani ti ani le a kum khat cham thlen tre pa po khol tangkai tak tur chu khol riang vai ala ni renga he khol hian positive negative result pakhat tal a puan chu ma chuan lunglei mi pui te u in kut khalo beng du to su thok tu lam in dai lo na le he lam sen so hu purna omani poin lunglei kho pui hian nurse le laboratory technician in volunteer tur an mu zo ngei arin om a test na man ro po khol petuin a penuala a baki ruling MLA pasari lai kol te hian an tumwal thei bokang an thei lo ani poi mi pui talin an in hongin motora te thengkatin an bun boni mai bok si kan khopui pahni na hrin a bei mek te hian khol hi an mamwa pet kwal lo hian lunglei mai ni lo long tlai sia ha thlenga rin rol tur ani ti hriin bun to teng u sarkar mamo na changa khol petu mi pali panga lai an omang ti a lo omngot mai hei ha hui ha tuna lunglei khopui le chevelin amamo em lai hian he khol hi mangtang ka yang u nge nia Mizoram sarkarian chimlam mi te hi a musitin angai tha lui jok hetiang khol tangkai lutuk tur bun tur hian chuan lam a siam reng mai le